pozdrav svima, dobrodošli na kanal Školska misao, dobrodošli u još jedan video. Danas ću vam reći 5 razloga zbog kojih ja jako volim učenje i nemojte odmah zatvoriti ovaj video, nego mu dajte priliku, pogledajte zašto ja volim učenje. Možda vas na jedan onako indirektan način motivira, a ja bih jako voljela kada biste nakon ovih mojih 5 razloga ispod u komentare napisali 5 razloga zašto vi volite učenje i idemo motivirati i inspirirati jedni druge. Ja sam ovdje baš zatrpana učenjem, tako da idemo odmah na mojih 5 razloga zbog kojih obožavam učenje i u biti se bavim učenjem. Pod broj 1. Učenje mi je podiglo samopouzdanje. Ja sam bila netko tko je bio sramežljiv, nikada nije htio izraziti svoje mišljenje, a kamoli da još održi nekakav javni nastup ili stane pred nekakvu publiku kao što to činim danas. Danas cijela moja karijera, cijeli moj posao svodi se na to da znanje i ono što sam naučila prenosim mlađim generacijama, prenosim vama u obliku društvenih mreža, prenosim svojim učenicima u školi, a to nikada ne bih mogla da nisam učila, da nisam radila na sebi i da danas to samopouzdanje zaista izlazi iz učenja i iz znanja. Isto to želim i vama jer je moguće. Pod broj 2. Učenje mi otvara nove prilike i nova vrata. Ovo najviše želim spomenuti upravo zbog vas, zato što da nije bilo učenja, da nije bilo mog rada na sebi, da nije bilo stjecanja novih znanja, sudjelovanja na brojnim edukacijama, danas vjerojatno ne bi bilo niti kanala Školska misao. Upravo zbog učenja, upravo zbog edukacije i znanja, odlučila sam otvoriti ovaj kanal, započeti cijelu ovu priču o učenju, a onda su se prilike i vrata počele otvarati same od sebe. Vjerujte mi da kada postanete stručni u onome što radite, a to ćete postati ako budete učili, vjerujte mi da će vam se vrata i prilike same otvarati. Da ne govorimo o samopouzdanju i o napretku koje to nosi sa sobom. Pod broj 3. Učenje me zbližava s ljudima. Ne mogu vam opisati koliko sam kolega, poznanika, prijatelja, pratitelja upoznala zahvaljujući učenju i znanju. Ono što sam naučila, odlučila sam podijeliti s drugima. I upravo je u tome najveća slast i moć učenja. Učenje koje zadržite za sebe i znanje koje zadržite za sebe ne vrijedi ništa. Ako to znanje koje ste naučili podijelite s drugima, pomognete drugima, onda to vrijedi 100 puta više. Da ne govorim o tome da sam zbog učenja stekla najbolje prijateljice na fakultetu, zato što smo zajedno učile na kavama, na kolaču, jedna kod druge, čule smo se na telefon, jadale smo se jedna drugoj i upravo na taj način želim potaknuti i vas. Pišite zajedno skripte, učite zajedno i vjerujte mi da ćete za nekoliko godina i vi moći reći da vam je učenje donijelo nove prijatelje i zbližilo vas s ljudima. Pod broj 4. Učenje me uči novim životnim vještinama. Samopouzdanje, rad na sebi, napredak, motivacija, moć organizacije, nove metode učenja, sve me to naučilo učenje. Zato volim učenje. Zato što ja, koja je krenula na fakultet, koja je bila kampanjac u srednjoj školi i ja koja je izašla s fakulteta sa novim znanjima o organizaciji, o metodama učenja, motivirana, sa novim znanjima o javnom nastupu, jednostavno nismo iste osobe. I zato me učenje zaista naučilo i poslu, i radu, i trudu, i odgovornosti. I pod broj 5. Učenje mi podiže svijest. Postajem najbolja verzija sebe što mogu biti. Toliko pročitanih knjiga jednostavno ne može proći nezamijećeno u vašem životu. Vi se učenjem mijenjate, vi učenjem postajete iz dana u dan sve bolja i bolja verzija sebe.
I nemojte misliti da samo zato što možda trenutno u školi ili na fakultetu učite nešto što vas ne zanima ili vam je teško. Svako učenje mijenja vas na bolje. Ako ti uložiš trud i pronađeš motivaciju da naučiš nešto što ti se možda ne da ili ti je teško, vjeruj mi da ćeš danas sutra na poslu uspjeti primijeniti upravo tu vještinu. Zato učenje uvijek gledajte kao priliku za rast, kao priliku za napredak i nešto za što drugi mole u svijetu, a vi imate tu privilegiju. Želim vam sretno učenje svima.